Ha ke tle go dumedise wena momamedi wa tshebeletso ya mantlha hohle mo ka tswang o se mametse o le hona teng. Ke tle go lebohe hore o entse bonnete ba hore o dula o buletse ka matsatsi ohle. E shebe tsupana go hao e bang e nepahetse mafela hore ke metsotso e 10 metso e supileng ka morao ho hora ena ya 12 motshiareng wa tsatsing lena la ka jeno. Mmamedi wa ka le kena moyeng ka sena sebaka ka bona motsotso ke la hao fela le bitswang ka hore ke the midday shandies le nna Teboho Mora Mbele ke tshuka mehla ke itlhagisa ke re ke mokoko monyane Rammejane re e bone moholo go botlanya le ona o ikutlwe o galla ho go botlanya nnete ya taba ke tla be ke ntse phoso e kgolo ha nke ke be ka ge ke ba utlwile bana beso ha e sale ba o tshwere ho tloa dihoreng tsa hoseng ho fitlhella horeng ena ya 12 nnete ya taba e re ke itjho ho bona ke re bana beso lo entse mosebetsi wa lona botle bo kgabane se le saletseng kona motlhaka wa tlholo ena ke ya ka nako ya hore ke nke momamedi ho tloa hona jwale ho fitla mane merilo a rahanya nna le yena hona teng. Mamedi wa ka lena la the midday shandies re le qala horeng ena ya 12 re lo arohanywa le ke hora yane ena le jealous down ya mona fatshe e leng hora ya boraro hoba le tlo fitla eng arohanya nna le wena momamedi. Ha re tle re tsho mamedi wa ka re ha wa etsa phoso hore ebe o le mametse lena la ka jeno hoba dingata tse o di tshwaretsweng di kgolo tseo e bang e le re reta le tsona hoba mamedi wa ka letsatsi ke la 18 kgweding ena ya Phupjane selemo ntse le sa 2018 ke letsatsi fela ka morao ho holiday o re neng re na le yona tsatsing lane la maobane e neng ile letsatsi la Sontaha hopola letsatsi la batjha le ne le ka di 16 e leng ka Sontaha ka ho kwano Afrika Borwa re atisa fela hore manta e be letsatsi la phomolo. Nnete ya taba ke a dumela hore batho ba kitikile mafelo a beke a malelele ka tsela e nepahetseng ka tsela e monate ka moo ba ka kgonang ka teng. Mamedi wa ka e re ke tle ke tsho ke re nka utlwa bohloko ba bethe e sina madrase ha lena la ka jenelo ke la o feta la o tswa ka hare ho matsoho hobane wa tseba ha ile la bobedi tjena re dingata tseo e bang le re hlophiseditse tsona re na le mo re tlo bua ka kgwebo re na le mo re tlo bua mmamedi wa ka batho bao e bang hore ba na le talente mme ke ka tsela efe ba ka intshetsang pele ba ka bona maphelo a bona a tswetse pele ka mokgwa tsela le mofuta o feng. Ke ka ho le wena se dumelle lena la ka jeno le o fete empa ke a tseba e teng hora eo batho ba e ratang ka ho fetisisa e leng hora ya pele ho fihla horeng ya bobedi man me re tla be re shapa fela Sesotho love letter re wa tseba ho tloa horeng ya pele ho fihla horeng ya bobedi ke tsona tseo re di nka ke a tseba ke yone eo batho ba e ratang haholo hora ya lena lenaneo. Mamedi wa ka ha re tle re etse ntho ene ka rona le motho yo re mo khobaetsang e ka re hona le motho yo re mo qoshetsang e ka re hona le motho yo re batlang ho mo bakisa ka tshebo hang sena re se etsa fela ho natifisa sealemoya sena re se etsa hore sealemoya se be monate ke ka hona mamedi wa ka e re ke tle go hlakisetse le hona ho totoballetsa hore eng kapa eng e hlophisitswe tsatsing lena la ka jeno hlophiseditse wena e hlophiseditswe bakeng sa tsebe ya hao ka ho natefelo ke eng kapa eng eo re tlo eng ka tsatsing lena la ka jeno ha re tle re le thakgole mamedi wa ka lena la ka jeno semolao ka pina fela ya Mariah Carey hantle it's a motivation in song ha Mariah Carey a re ho wena there is a hero o re ho wena Mariah Carey ka pina ya hae e reng hero a tle a o kgothatse hore o tlo hlokomele le hona o elellwa hore hona le mohale ka hare ho wena ya robetseng ya emetseng wena hore o motsose mme ha o ka ema wa hlokomela hore mohale eo o mo fepa toro ya hao jwang a ka tsoa mme a ka etsetsa dintho di etsahalle. Mamedi wa ka dumela hle Mariah Carey ha tjho jwalo hero.